prince de E paix. onde ele estiver, haverá paz. Et côté lié que la paix. Então o segredo de ter um casamento Et bien, abençoado secret pour un mariage béni, é convidar Jesus c'est inviter Jésus. e fazer Et faire tudo que ele nos mandar. tout ça que le monde nous fait. Estão dispostos a fazer isso? Vocês dois? Est-ce que nous prêts pour faire ça à soi? Estão preparados para fazer isso? Est-ce que nous prêts pour faire ça à soi? Muitas vezes haverá divergência entre vocês dois, Et parfois, quand il y a divergence entre les deux, mas aqui não há nenhuma dúvida. mais non, ça n'a pas de doute. Aqui está a verdade. La parole de Dieu, c'est vérité. Aqui está o manual Là, c'est manuel para se educar um filho. pour nous capables d'éduquer nos petites. Como ser uma boa esposa. Comment pour faire une bonne femme? Como a Bíblia diz, a esposa prudente, ela é a coroa do marido. Bible a dit une femme qui prudente c'est couronne mari. A esposa virtuosa vale mais que o ouro e a prata. Il dit une femme qui est vraiment prudente, il vaut que l'or et le diamant. Mas a insensata é como se fosse um câncer nos ossos do homem. Mais ça qui est là, il est comme si crasé par la propre main. A Bíblia diz que é melhor morar em cima da laje do que dentro da mesma casa uma mulher rixosa. Et yo dit que plutôt vivre en l'air au lieu que vivre en dedans avec un monde qui va comprendre. Aqui está o segredo para que Mais c'est nós créé à lui-même dans la Bible. possamos sermos maridos, homens exemplares. A Bíblia Pour nous diz: capables de sortir un mari, une femme qui est exemple. homem, marido, ame a sua mulher Et remet madame de tal forma de une façon. como eu amei a minha igreja, que dei minha vida pela Même igreja. gens que moi-même, moi, remets l'église à faire la vie pour nous. Então, a partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, você tem que proteger sua esposa. ou bien pour protéger Você madame, tem que amar a sua ou esposa. bien pour remettre madame, Você tem que dar a vida por ou ela, bien pour faire vivre pour lui. porque ela é osso do seu carne. Parce que lycée zo, lycée Seja cher, forte, valente, faut qu'on fort, faut qu'on vaillant, para fazer tudo segundo a palavra de pour capable Deus. faire tout, même Jean Nos parole de mostra Dieu. para que possamos ter um casamento Pour nous abençoado. capables de un mariage béni. Sendo assim, nesta noite, Et pour ça, frère, aquele que agir dessa forma tout le monde qui agit de façon ça, terá um casamento duradouro, il est capable de gagner un mariage durable, um casamento un abençoado, mariage béni, um casamento protegido. un mariage qui est vraiment protégé. Deus ainda acredita no homem, Bon Dieu, il croit dans l'homme tout. acredita no casamento. Il croit dans le mariage. Vocês dois estão no caminho certo, Nous descendons dans le vrai chemin. porque estão fazendo a vontade de C'est Deus. parce qu'il a fait volonté de Dieu. Muitas pessoas hoje não querem casar, En pile, mon Dieu n'a pas de mari. e mais de 50% daquelas que se casam separam. Près de 50% des gens qui mariés séparés. E vocês estão fazendo uma jura diante do altar Et nous-mêmes, nous avons sermenté devant bon Dieu que esta união que l'union, será para sempre. c'est pour tout le temps. Sendo assim, Como ça? terão a bênção de Deus. Comme ça, nous avons une bénédiction. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Que bon Dieu est capable de Nunca se continuer esqueça, bénir. o verdadeiro amor Que vrai l'amour, é igual, é semelhante ao amor c'est égal, de Ruth, également avec l'amour que ama sem interesse, qui te remet sans intérêt. na saúde Et santé, ou não, ou non, na fartura ou não, et Peraí. non, gratuit ou non, na riqueza ou não. non, richesse ou non. Esse é o verdadeiro amor. Et ça qui est vrai l'amour. O verdadeiro amor é o amor de Jesus que amou a igreja, Vrai l'amour, c'est l'amour de Jésus qui régit l'église là. ainda quando a igreja não o amou. Même l'église là pas remet. Então ame de forma incondicional. Et bien remet de façon inconditionnelle. Não imponha condições para poder amar. Pas mettre de conditions pour capable remettre. Assim então Comme ça, serão felizes. on est capable de gagner pour la vie contente. Et on a une bénédiction pour Dieu. Deus nos abençoe. Que bon Dieu continue à Nos bénir. guarde. Que Felizes serão ao entrar e ao sair, et nous sommes capables de bien content entrer et de sortir. no campo ou na cidade. Dans la province ou dans la ville. Abençoado seja o fruto do vosso bem. On est capable de fruits nous sommes capables de bénir. Deus nos
proteja e nos guarde. Que bom Dieu protège et conduise. Deus abençoe. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous sommes arrivés au terme. Il y a le commencement, il y a la fin. Et maintenant, si tu es combien de temps de notre vie? Agora vamos a chamar ao reverendo pastor Benjamin. Pour la présentation